Probudio ga je bol u celom telu. Osjetio je da ga posebno bole prsti na desnoj ruci. Polako je otvorio oči. Okrenuo se na desnu stranu i ugledao patrljak desne ruke. Ispustio je tihi ecaj, razbivši u sebi bilo kakvu iluziju da je ono što mu se desilo bio samo loš san. Nekako se uspravio u polusedeći položaj, baš kada je medicinska sestra ušla u njegovu sobu. "Probudili ste se?" upita ona. "Kako ste? Da li vas boli nešto?" "Ne brinite ništa, odmah ću zvati doktora da vas pregleda." "Malo sam žedan, ali se ne osjećam loše, bar tako mislim." "U kojoj sam bolnici?" "Nantucket Cottage Hospital, Hartman Margot." "Kako sam dospeo ovde?" upita izgubljeno Toma. "Doveli su vas neki vojnici pre 12 sati. Tu je i neki FBI agent koji čeka da se probudite. Da ga pozovem?" "Može, neka uđe." Medicinska sestra mu dade čašu vode i izađe napolje. Lagano je otpio gutljaj vode i tada primeti televizor na zidu, a levo od sebe mali sto na kome su bili daljinski upravljač i Biblija. "Kao da će mi to pomoći," pomisli. Upalio je TV i listao kanale dok nije primetio da na jednom pričaju o predsjednikovoj smrti. Tada se prisetio pratioca Strigorove, Zerna i njegove krvave kose. U tom momentu došao je agent Smith sa doktorom. "Kako se osjećate?" upita ga doktor. "Iskreno, osjećam se kao da me je šamarao medved." "Nego, šta se desilo sa predsjednikom?" Doktor, koji ga je pregledao i utvrdio da je sve u redu, reče: "To ćete morati pitati agenta FBI-a." Doktor ode, a Smith priđe Tomi i sedne na stolicu pored njega. "Žao mi je, Irene. Obojice smo je poznavali kratko vreme, ali grozno je kada mladi umiru. Još gore ako ti se to desi pred očima." "Znam, ali niko nije očekivao onu ludaču i njene sluge. Nego, šta se desilo sa predsjednikom? Kako je umro?" upita Toma. Smith mu odgovori da je ubijen i pruži mu neku fasciklu. Toma uze i dok je prelistavao ugleda više fotografija na kojima predsjednik kleči pred Strigorovom. Na jednoj se vidjelo kako nekakav bodež leti prema njemu, a na sljedećoj slici bio je zabijen u njega.